karmachana didile karmachana kamle kamnaya didi kamle kamnaya diduya thaliya cha balacho alam shago Kokram nai tunai joto lukurogna tinini Kokram ne engi Koklam Panda was sengro ni bagai tobai pheka belai ne Khorang ketei bai bisingor sabmani bangai ne bolukorone bukhawo jaga thaiman kha hamjak mane joto no saimane je lama kolog rogo thangnani hangke bini resam khanaya inke lama kolog thangis mania thufro rogo inke bini resam baino thonane muktri mane khane hinmane hai chini Kokram ne engai kabangma lukurok bono tubudi khane phone khaimani ya keba comment khaimani amoni bisingtei ne chini chai tokmani tinini salo bono tobai no phaika boni mung kha Malthar Debbarma bono sung puilana lam soglainai puilana takhokno lam sugo chini Kokram ne engai Koklam Panda manjak phaimani bagai hambai tini nor kok Panda anu tini ringma bagai so do bahai tong takhok sagra denke kaham no motamoti am sanai haino updown sung tong laibo deita kaham no enke kaise rechamong je jang tripura haste ni lukoro kaise rechamong no belai ne khana thokjak mane orone bisingo angbo khoroksa abono rechamong belai ne khana thokjaka enke kaise rechamong go bo kaise sungmung tongfiu abo buji manli ange angno kaise sungnai do talni athukuri hai nini naithokman goron talni athukuri bahake engman kha nokhani se athukuri belai abono kisa sai khana redi talni athukiri ni karon mane means like amusung rhyming kaina bai sing just talni athukiri ni rimar kha haipono amni tekise meaning me tong ke talni athukiri hinga like omo hangklai means taltai athukri abono honmani heklai thango ke sing abono just rhyming khaina bagai ani lyrics sinai boto samson ke bawai gini sing slehne song ke sing onek wansui nei lekha nam khalinai talna athukri amo kisa sense kre hingtong ni sing salajak ke peno bosaga meaning tong aboni bo means like taltai athukiri ni sagata bo ke abno no tile sing dokhe talna athukiri ni risine salekha gate heke no talna athukiri ni sagata sung amte ngata enke oro samongo je sing nukmani abo kabang mana meaning thango enke tamna hormung na hore oro samona no rok sei lekha oboni music video like omo to belai bizarre topic heklai means like kebo khaya ko tripro so gan to silega jeng muitu mano ge gan sebe pore music video khaina ni bagai approach khagya ani producer ke so boro approach khem pore chini director dar upload ge bo idea manja ha he came with one good idea that boy LGBTQ ni topic oti khenya ni so I was in Pune angapur Pune da means like ang borno gan roka ke like director bono script hoka so ang script pori nai furung ganke ang sema ko topic this topic is regarding to LGBTQ very bizarre topic ta so tripura ke khane kre ge ang wansuka so dara ni nom to topic kuse unique no bhai response mano am kirma ni kisa ganke am kirma ya golo no dara bo saga ke bo khaya ko amti hai plus support bo khaina amti no so he was very strong means like sungbo kirti din ma khakya heklayo it's like buita mo wansung no wansuya because onek people like most of the people they are not saja hero amti rokoti so okay top khailega so music video amti haita engawan pore like shoot khailega shoot ko bai je dino release kha response kaham no mang kha kisa misa omong kha controversy bong khai bono amo asung liya so amte haita inge amo rogni no tege je constitution no abo accept khaijak sipai kha সংবিধান accept khaijak sipai kha inge abo no lukorok tamune accept khaya ankhana means like most probably because jeng challenge mino means like phirngiti pheben haide klaine phirngjang mani no kisa jeng
Mana perang kisah sengle alkahai bla, kaya seng openly wan sukai mia. So seng openly kaya wan sukai thana nang kaya ke. Amti hai rong no seng accept kai mono means like bui wasi pan nu gian nu kumani. Tabuk like de nu bura sano no ke kiri sana seng wasi pan nu ke khola. Engke amti hai ke no bura accept kai mia ta means like kiri ma hai habo nge ke means like bura kisah disgusted hai nang jok mai khulai o nagar jadi belek khulai disgusted ni samne bagai so amti haita because chini society was openly primitive heje gabla means like kuno saya kare it's just a human nature tawo ni character si high ge sengar kun khemia because it's amni ni asa ithani si amti ase pheke ken kun khemia amti haita amti hai Engke amarono tebela nang tam sana muso jene chen lukorok borongno accept khaidi hindi sana ya ka borongno support khaidi hindi sana ya ka tam lama himka engke borongni bagai chana borongno kisa saikana de ang sana ke musongo means like this is a free world do dunia sungte nungno tongpo means like onte haita angke jatri border borongno faina dunia o means like baksa tongota chine LGBT no rom de baksa kaham hamia onte hai Gangge nung joto nung accept ma khanya nang nai amte hai ta like support bo khai di accept bo khai di ta amte hai ke amte khena nung bo cooperate khai thang angge love you sir te ka hamon ja jin bage means like encourage khai nang go means like bui bak sak kiri jago ongkhora gya because society ota monjong no nai amte hai gya bui bak sak kiri ma sai bak ongkhora yango you born future gering thango amte harobo ngo so amte hai ta Aho, engke tofana abu bukog nungte samane am bebelanya nangkuk mane mana cini bakau se amta hai mana boroni bakau se amta hai engke amono hindi betamu ba borok mana kaisa caja ya hai se engke tanggana boroni bisingo bo boroni musuk ma boroni je khai mana musuk mane khalaina tong mane amo bota hai se engke ba mana borono kasuna thangke tam saya hai kaisa rule sara hai kalai thangpani tana amte kalai abono engke samung to jotono khana thogjak baika engke oron bisingo ambo khorasa khana thogjak engke nono sibus kango man khawa engke kaisa abono rosa bui khana redi engke ang chorus sabsine Tali atu kiri hai ni nai thong ma goro buini slime chang ma bara ani o khachu yoinu ni nai thong ma o tabu ang le kelagai no tong ko belai ni khana toto Kerasnya tahun kono ga ang ta kaisa takung na sungmung ni no ora sung nugui mana je agini resa mong rong no bati kisa juta khlai ge ni resa mane engke agini resa mong ro chini bagi tang ne bagi nangkuk mane means like sana thang ge kisa amo ani jere ni hoite khojok thayo because like ani baba bo gan khna su do Bagin gan bukhnao gan ke bono khnate no ang bukisa gan khna no shop no thanga so taktam sanai ke bini through to ang bo agin gan inspire ng phai ta because my dad he was a fan of Kishore Kumar so bagin gan cheske ban khnao sob no khnao so am dikhe no bono srengja ma hai klai thanga bini footstep follow khai ang bo tak agin gan khna ro jo am te hai ta ke thaching ni kok si tabuk baithak no no rasa mong rasa ro bai khaba inke lukoroni bus kango bo rasa mong na chung tubui phailai wana enka lukorok bu nai tongri takhuk bai rasa jak ke bo bai khorang khana to thok ni bising ti bo bai rasa jak o rasa mong muitu mano no ro bu nai nele belai ne khana thotok takhuk ni ne khorang bai khorang ketui bai rasa jak muitu mano belai ne khana thokka hambai inke takhuno sangamo chogo je kabangma chini tripura haste lokor mana resap nai rok tongo lokorok ni bagai inke borok ni bisingo fana ni ni resap mangke bunche kisa juda hai ai ko juda ni bisingo bomta hai juda dalai juda angjak juda dalai juda mane means like angke means like ang inspire mane song angke like Korean Japanese angke English like Kongma dong like Indonesian, Manipuri, Mizo, Naga. Ke borong ni ayang timang inspiring phaibla gan khna mani means like gangke kisa
born hai gan khnama born hai no sur hang thanga ta amti hai ke so ang composing khaima rok bo kisa amte hening thangu ke abon hoje no kisa uniqueness hai kalai thango plus ang to classical maya ke anamo ang western simi kisa agi school tong phurung jama ba so ang hoje no kisa western no adapt khakya ang ke tai bad baking kan ke ang alkal ka region yang gan khnawoi adopt khata adopt kai na khata am dekhen phai gata bunche juda khalai bai enke joto borok na ni samung no enke thufro rogo enke te long drive khalai fro rogo lama kolok thang fro rogo resam na mane khana na bagai borok te bo khana thokja gata abo ne bagai ne masung mane enke tabuk thasing ko salai tong mane je agini samung ni kok mane samung rog no nang kisa juda khalai bai haino hai tabuk je khana mane je ne sar gotong bai subject shere khane rog no nang te kisa naitho khalai bai teksa juda khalai ge amro no ke bahagi khalai kha means like sere it's a very powerful song gan ni meaning tong means like born so asake means like nostalgia means like born ni asol gan ekdom masterpiece hai do because ang kaise musician as an artist hasina ang gan khana gan ke means like ang gan khana tok zakha gan khana ga means like just one lyrics so khana ga ke means like tamjan feeling phauta as an artist means like bkhanango gan ke serek song ekdom ang nang jak suka means like sad song ni hoite section ni theke ekdom ang nang jak suka serek do bon lyrics means like bo gan si puro means like akok therok karimani means ang kisa feel khaima ma haima tong ta means feel la khaiman ma means an yang dekang feel khaima no bono bo kok therok simani besuk wan sugu ma sikena henge awan bagai ang onek means like bono means like borom ro ke plus yang khainam bus kha serek ang rzam no bus serek gerzam no bus kha hangke lo phai ni train ka se sorry tung lo phai music ta ke ang je music ro mano serek ke yang hanyo ekdin salsa khaine gata ta hayang no ni gaino khai sap nai mani ke khana toka ke khana tok bai phe ang haino an instagram re ka ego dolrok bahang jak no rokomo chara sa jak jang release khine ni so ke most of the 90% borok sa jo release khine ni so kan kyang afruno wan su release kher gata means like wan su yama se hit thang na ni series te ang wahan khai means like ang nijin bagai khai mas means ang khana tok jak ni ang snang wi mas yama da ge adikeno ang khada khaine hine khaiman ya to fan angai ang thang pai kha am ta haita ega am ta haike angte angai thang mane la kai bisuk rok dog ni eko nasing tongo an first song amwo ang khair mane like 2020 ni Gen 5 te 6 release kemina mo ke ang samia ta bui khna rok jaga na hene means like a song ke haike no khna rok jaga thanga bui sa jaga thanga e bui nasing tong ni singa re ke bui sini ba shu am te hejing thanga abono angka nasing tong goro khana la ha ke sabor sab hane abono ke atini ni kokhoran engai koklam panda bo no go bela silu kor khatung jak bais nai nasing tong go muito mano serek katal version ke sana bini bono mang pra sakbai thang ko tv wo fan nukha hane pia kabang ma borok no nuk ya kho sai me ya kho khana bo no ni khorang bai simi se khana kho angsi masana angsi tabuk sinu kho ni khorang bai simi se no sini kho abono chini ko khorang go phaiman baga belai ha bai maru no ba hambai anu ring ma bagai engke te kaisa tabok bai thango siman khaba takuk no serek arsabi khana re dehne shasinai bisha bishine lai thangka ani jadu bai malai maya koktun bon riholia tamu jani engkha shiholia sherek shalang mani ano kapan relang mani muito de to
Chumai Jung Tang Lai Mani Belai dah kena tahu. Angkat takut nak sengkam musuh om tak set song ke hai no norong duduk rok mang deh resap om tak musamung genang zadong ke resap ya deh. Musamung genang ni resap saja. Sang resap na sering ya om tak. Kok kaya dia cido. It means like ang shoot kemang kan means like om tak thanda simi shoot kebla. Abo ke yang thanda mang lebih sih resap jago om tak itu. Ini plus set type om tak. Like because I want my audience na just kananai borong no I feel kayak na usung ta je gan ni hoite means like kaisa life story event life joto no feel kayak na usung abo ke yang most of the time thanda gan or sabe aram na usung like set song non ampe haita eke ulo rogo ya ke bathinang rogo no wansu ya de je kisa mana musajang nai jad resap mong rogo resap nai hanai ro wan sudah lihat tunggu apa no tabuk payah kota idea nanti hai ke Jeffro engo apa no englai sini amo tabuk sasu ke mana Jeffro engo apa no englai sini eke tabuk je am tahu ke nang resap gini tunggu eke apa tahu ke le resap mong bo resap mong bai puila nang music album mo hapka kok borok music album ni hafaro Koktun ni agi 2015 no pula kaya Koktun salsa nang by malai finai ni amota amoi first time 2015 no hapai mani amte ita eke bini pore telak khlage amte kena kai bisir resap kha telak kaya 2015 pore ang means like ang studies ni bagai patur thanga pe inke Ayang panya segang ni sim ke like 20 ni simi nasing tongo by start kaya ta ke nasing tongo ni pore waisya resap ka ni goron phai kya ke bui bai thang pano koma tong tai tam sanai lechu gorok ne memories rok tong ta gan ko makari mani ati hai inke ni chanamja grecha mong rok nang sak bai thang desoi pula fro nasing tongo inke tabuk tam lechu go ta kiri asong rok sibekya ke ani brother Samson bodo kaisa kokthai bo kurung lyrics bo sinarungu gange bo ani kami gana ni no ke ba again chini chinele phele ma ba ke ang lyrics of mayang tongkha gan rok sinan kostong tong ke do bono sahota brother kisa anu subajade gange bo anu gan rok siro horo ke muitumano bono siro hobani anu like ang bono surok snam rohka ke gan ni topic hamting nai means like amte hita topic bono sairu bayo jotna ko bujirir bayo ke bo abun motete gan sesir hota yang bono like kicha main point baksa siro horo ga bonin bo cheria ko sita lyrics amte hai enke ta kaisa sungmong deni ne subject ra chamong rok no nini YouTube channel lo simi de upload khai ya ka ba te kubuni rok bo dekhai Ani resap ke YouTube kaisa ani channel upload kayo ke audio ke online platform like Spotify, Apple Music, Amazon Music rock ke Jio 7 amti ro mana ita kita kaisa takun hai masung nai ni recamong ni bising te kabang ma bororo no crash ang bai ge eke abo tamu ni bagai engka bom te hai recamong resagai ne borong na asa crash khai beka amang semia bagai ting thang hai pono I appreciate them because mane tam chane ang saya sana rungli oro ati hai ta Sebenarnya sana kau kira kya, amte hai no. Bom ti khlai ge bono keras engthang pai beka, sai si man lia hai pana enggai thang beka. Eka abo enggai thang man bang ngai rok neng lukorong tam sana musu. Tam sana yang mo. Ang sana runglia. Hau takut sana runglia foto fana bon bekau ke belai na tong thokja ge si tong lukorong ne hamjak man bagai boni lukorong hamjak man man bagai bo lukorong ne hamjak man bagai mane khapur jage khatong thokja ge tong to fana norong na saga ni runglia ai fana nakar de bo hamai maro norong anu support khema bagai asuk bosor asa family taksu jarte norong support khai tong bagai an bagai ani fans tai friends no hambai maro ate hita
Ati hai na. Inke ta kaisa ta khono sangamo to gaje tabuk last kaisa video album ni nukharma ne. Dada Samsung bai na kaisa nukharma ne abo ta muse khamo. Srapsani bagai abro kisara samro sarnaldi. Srapsani bagai khano tong thong kelang thang phi khanung khano du sare your money mutei thak trop hai shikho mokoni mutei anile randrop hai shikho wai shale manai nung muitu hamjak mani ni bagai tong lang mang bai shrap sa jora man finai nung muitu Tùy rộng từ căng khờ Về lại này được sao đôi khi bị căng là tùy rộng từ căng khờ Nên ta Xong cái ông ta hay nữa có khổ này Có làm bàn ta rồi ông ta hay Được sao mong kênh rồi nó man kháng cái hay khá tổng thô cái bộ nó Được sao rồi sẽ xong cái bút thar bay nè Bùi bút thar đi bút thar đi tổng thar phân xong lại bút thar chụp bay nè Nó có sao cái căng cái ông mà có khổ này có làm bàn ta rồi Ông ta khi nào cho ông mà lên suka mà được sao suka Tăng cái thang giặc lăng hẳn này được mà tổng này nè rồi Mà ban chỉ này chẳng bộ Bông tích lấy mà ban chỉ này chẳng có hai cái nào ta Thôi cái tao phải nói là sao nay rồi này cái borok lên mông sự cái phụ Jesu mà là sao cái asuk gì borok này tông thầu mông nâng bữa để am tươi Jesu sao vậy Jesu pula cái sao pro kisa ông hay ta cái means pula sao pro asai energy motivate mà Jesu sao vậy thang cái apu teo interest nang cái sao mà nó ham thế that is cái tabu thanai Mia ne teni dino den khamung 31 no keke thegi thang mane recapte subok thegi thang matai chalang ka kaisa recap muna hamjang mane bagai de boba recapte matai chalang ka abo matai ne saiman sinai am de ne sinai bo kaisa ekdom borom ganam singer bini gan no khnai family like mera pehla pyar ho bor sab family Gam te haita. Mas boni rasa mong bisingo ba kasang khalai belai ne lokor. Khorang ne unique. Belai ne khana ta khana bono resapte ne bisingo se matai ro bono terlangai thangka. Ab belai wa nama sungsana. Belai dati tlang ma kai. Kono se mane boni age ro bu asuk us angya ko. Ante. Abono. Ke anang ke tam ne wan suk tong ulo thina logo. Thirang de angto studio studio botong okay gan rock recording khayo like client rock phaibe amte haita okay ang bogan sabo angki thinango means like ang full time studio khaino thana ni wan suktongo full time no music studio kaisa aron full time khai thana ni wan suktong ta ke gan bor sau hoya ko angke studio ne mong ke ta mong kata ko studio ni mong ke April Beach studio nei tongo amte angke amo bor jaga ni nogode tau to nogo no hapono ta out la shift kaina ne wan suk tongo ama haita he takun kami ro ke boro ani kami ke Chompoknogor Bishamoni para ko bor jaga Chompoknogor Bishamoni para nge Chompoknogor no studio ong tong khata Chompoknogor no studio ong tong ka amte nge aro de pa kami go de tongo yak ba Agartala de tong tabu ke ko Agartala recently because samung soli tong la yango ke amte hai ni bagai ma phai kata yang ha belai ne nakuk mane enga takuk ne orata kaisi sangmo ni je next project rong ne bagai kapsuro rasa moro seijak tong khana yakaba nang resap nai hum pro de suigina yakaba advance de suisogoi tong next project ke kaisa khai dong hang da ben bai kni ke tabo bobai kokborok bai Manipuri ke seng resap nai wan soklai tong ke amo on process no soli tong Inke gan ka inke omai si. Bahai. Tama samang no muidu mane rekha inke. Afro no music namanya ko inke surok muidu khaye. Inke tini no music nam sinai. Inke tini horono lizo sinai surok khainai. Inke khnati inke kari silayo amte siklayo. Mana hotat ta. Hotat se phayo gan amte hai. Kuno thikre inke tini horpa nongmano gan kathal kogi mon amte hai ta. Mana Jeffro muito mana Afro no angi painai mana khatija ro kono kore khatija ro kon kore Jeffro asumsa topic phayo ge muito mano suro khaino ro ngi suro khnarok mane khai ke Afro no sela ko lai music namai kar lai ta gan amte haija bom to jora ro go muito rok man ko
Hamba horogo sih sih mudah malah. Tama horogo hasu mudah ba. Kata mana lagi sih tuh. Apa orang kata gila horo mana mudah mana apa sih mak lagi na. Ini kata. Hai nang kaba apa kaisana 당장날 때 아버는 잡아서 저도는 사이만나 아버 사는 낭리야 mana belanja laki na ubo hai na bo angke am ta hai arsa mung seja selai mane na rak ta ko angke am kaisa borong no wan so gui te kaisa borong no wan so gui de ni rak selai feel khaiwi de selai means like ani most of the topic angke like ang buino baksa ang nijini topic no kario baksa angke buino no buiro bukario amti haita amti hake karita means like tabuk bofono dukhonang donga tangi dukhonang ka gyang bini dukhonang express khanya musung kan gyang amti ke snamuta gan amti haita because nung khuba express khamya bla nung jesu pano omo mog de akodi nung khuba sana de ya kan gya pro ni gan si sau amti ha gan kok sau amti haita am ge yang gan baino jotono feel khai namu sungta je borok ni kaisa mogmani feelings no amde haita eke joto lokorok to samu na hamje do akaisa samung sangana joto to samu asu khana thaya tofan baksa buksu tongo je rutamung khanawo hana ne khanawa amana feel khaya eke amoro no ke bomte ke message renai borono de norok khani ta simi ta khna de means like bujina bonai de means like gan kha kaisa ekdom important mani hai chikla gan kaisa means ekdom important thing ni life part of the life ni gan no tongthuri go mano onek mogri go mano amti hai gan ke nung tongtho gan khna ke tongthogo mogjane gan khna ke mogo amti adiba ke nung motivational gan khna ke motivate mano abagi gan no han chimita khna ri gan no bujina bonai di ke nung onek tebo lively feeling like that means like There are among some evening. I know why is it try Kennedy? Straight care of the try Kayaro, I'm like try Kayaro. Canal, Nishimi, Kanama, in your lena. When a town cock tight on out of a shingle, and bomb busuzarate, Glugman Bishingo Sika, the subcar, Amtirogo, Phil Kananamata, Amti Haita. Because gun no just one Kaishimono Amti Hashi. Gun no neck power to Abagay gun. Kaham ke bujina da knai ni gan belai ne gan belai power tawmane bangai superman rok supaya ta superman first gan makhna na chido saimia ta sa nu spiderman ro ha ege te kaisa takhungna sangamo chugo agi ro ni simi phade nang mane rusabna ni rok shok tong charai pro ro ni simi phade wansung mong ro agi ro go phade phai cheran chimno rusabna shokung phai ka because amo bawano nuguina hangbo bo agi hai kisimisa resabla kanke bono nuguina hangbo resabna shokung phakya bo besi gan okhnau kanke gan khnaja kanke resabnung sung phayo nge ayang hoitino kisa ke resabjakte tau amsung zara sokpakya haita saksang strengui mane nini babu bude resab haide agibo bo resabya mane haino kisamisa Kanawe hai kisamisa omo haming rokha rabuta kisamisa ngangke amti hai inke te kaisa tabu nung to kaisa de age ni resa mona tabu sherek no shimi de katalbar san khlaiwe khlai kaya ka age rone no bude khlaijak to taile khlaijak ko wansuk tong khanya hanai hapono ta khaijak ko amti hai ta because agi ni gan no ang haino khaire kanke bo india because agi ni gan ekdom masterpiece Boron Gano and Halangano remix of Summer, Bonek Saza, Boroton, Abagay, Onek Omo Tongo, means like Kanya and Onek, young some Kai Bayakanatone, audience by one song and Abagay. That Kayo Tanti head. You know, suitable Kanangla. Tofana, Kanato Muso. Agerone, the Samun Kantogon, and Tamala Cocktail, I said, the Kabor of the College, the Tabo, Mara. Kum kaisa na wo khutang besu kala khutrang banok pai ma hai am toi klai nai thok klai banok pai auno bon kok thero bo baksa sung bus buji me tam no saka aske kok khitari borok kok si amte hai abono inke ta agi rogo je kok thai borok kholmani bai
tabuk general resab mane bangai kokthai khol mane ab tam different tong na tabuk ni ke belai simple haing thanga ke tang ni ke means like simple hai bok like means like directly sama hai bok like si thang chiu tabuk agi ni lyrics sok khnai ni okdam kok khitari chau means like khedeng kere khumala no suboi ni am hai rok bon ni kokthai rok amte hai ko tang khamu kungkela ni khora ko tam khamu ko tong kha mo nai kok kereng kok bin kok theo kelege ta thani kungkela no pogoi marok pa marok tamani sajinai mo nai kok kereng ta thang de kungkela no pogoi de abo tam hin mane kha mo nai kok kereng okay bin kok theo kelege ta thang de kungkela no pogoi moya to kok kereng ya de ke bin kok theo kelege kungkela no pogoi ta thani ni samata aw afona ekdam kok khidari chauto ko amte bela na nangkuk mane age ni ro ke abono norong ni bo ke tabu general lyrics si mane aro ke bomta haizat khalai wi sei tahu nenge ang means like asu knowledge kere lyrics si jani ani motivating ke ekdam normal ta ke simple lyrics saying thangchu amte ta no hamsa ka ngenge no lobir sap ka amte heja means like clear ke saja kata ta ke agi ni rong ni hengle ta ko kitari samani hai amte kala kata enke ni ne arza bongo enke hamjak ma no simi de lobe arsab jak tong ya ka te alka da fani ba goi rok bude sa kaisa gan samale sap ka pain hene because among ka ke like omni bagai ego anti suicide ni bagai means like suicide ta khai de amte haita because recently ani cousin masobo suicide khai ga ke abono ang masigata bo besuk paining jakna o thya sakang bahai ma tongkhna ke abono wan sugoi ang gan kaisa ma kari kha paint nei amo tongan youtube channel no ke amte hege masigata kaisa ke amte kaisa je chungmang tabu suicide khai theinai ro mana bom ta hai khlai ge borok wansuk bai man ya ngai suicide khlai wi theiba enke suicide khlai wi theinai rok no ya ka tabu jorawa je wansuk goi tangbai ba ang theinai rok nei amorok no kisa lukroni buskang sai khna rote amtei angke chada sa ya ka ba sa ya means like borok joti thought phai kang ke amo bini bo social thought bai ge phai mane nung mentally omong suka mentally down suka like ini anxiety or depression daily habo angke pressure handle khaimi ango like parents pressure panangka ini studies just pan pressure ka kinang anxiety no nung control khaimalia angke lastly amte suicidal thoughts of pheuta so nung abuno a thoughts nung gamai thanga angke nung strong mind khaimi angke suicide khaijaki thau amte heta just you have to be strong amte hai thoughts phai pano suicidal thoughts phai pano just be strong no suicidal thoughts phai gang ke nin dorong nar thai pan beri tong di sajung tas ta tong di amte depression hap gang ke abagai ma sawo amte thoughts upon phai gang ke sajung rok ta tong di sajung tong nin dor logoi time spend khai amte gang ke nang te sa mo feeling an ko rok share rok khai ta dorong namte hai amte jora ro ko ro sai ke tong han ke te bisi ba khasaw tebo nang depression habu ke last nang azung jalo ka sai thang gang ke te kogi meng thong amte haita belai kuthuk se amote rok mana kaisa depression no kogui thangna ne abono ya pri katal rna ne abo belai kuthuk onek kosto abono inge tabuk je jangjal choli tongmane ta presently je shikla rok thinang ne chate athukari inge basanai rok je jangjal klai tongmane drugs rok nagai amtro no tam sanamusu tak tam sanai bornamo tak drugs marok train hai je klai thangsu train morning train evening train ke dipor ne am thai tong ma hai rong ha thango phai mang sang ta chu am te hai ko borono nukha rugi rong ma jok tongbo tabu thina rong nai tongbo thina nai tong baksa ke khana ga o tang hamu suci nawi thiga rok nei ke sai bi ke se su bang tong ba kya an bagai ya bono means like tang ne tines rok tam sai nai borong no kunse sana kare bujak di tokjak di tam khasiya amte haisi
kaisa kothoma hai kalai do kaisa story hai kalai abo busala belai no drugs na fudo engko nogo jungjal kalai sukhafu drugs namang nogo mana aram nangyata mana bo kaisa drugs nai tong hangke rang rode hai sok de am khai khai de engke mana kaisa nogo ahangkar hai engthamle kaisa mana belai na nok tung plazak am tai kalai thangko engke busala na fudo engke bufa tangai obono na khangke ba tangai asuk doro ong tangai asuk betlai doro ong na hinai mana bom tu o borok mana o drugs ni power hinai bu phawan su khapodo ang na ruwai nai bana bom su power ngai an busala am su kalagi tongkha nogo ahongkar khalai tongkha hinai bu pha sak bai thang na khafo amase na bai ma ya golole boni baba bu edik thang khata abone ya golole bu ma bu pha bu sa nalai tong su baglai kalai angke takable baro kone baglai nalai tong angke takunali ta kus dikhane kare kuno kaine kare ka amo kuno sama kok deba mana busala no narugna kok seta bom tu abo busuk doro nei nije roi nai ka ba tabu kana nei ne tonglai tong khata abono mana abono khanai belai ma monai ka tam jane khariok ma haibo ang kha tam sara mo sa abo rok na kai means like drugs rock ka kaisa addictive mani borona kan geng addicting thong borong mun chuja kan maya baboni je tong thok ama hai mang no na nam sung tong nai ing tong nai borok mai hang kan ke gin chal mai hang kan ke borok tong mai sa mai hang thong kan ke nogo wa lai suk lai ngo amti hai kya de ge no kologi tong mai khada kam sa sinai abono enge bu pha bu ho lo yang thanga mane ama kun sana khrika bu pha sinai kini khanya nangoni bu pha se bo me baksa joy nang thang jong ke ba baglai singi tong ha mane jongmui rok thokja ka engke abo thokha engke bom te thoga no sare nai de ma hai tobon abo muya le abo hamya jana jai hamya jine se abo no ke bo mane bom busuk dor ke thok busuk dor ke tong thok busuk dor ke amono nagile ahongkar khai ke noga amono sina musuk hai ta abo in drugs bo honja bo borong no nosto khoyo abo ni tong thok kha ke bori me hai tong thok abo ge borok aro klugi tong bo uta ga srapsa ni tong thok ni bagai nang te bo kuluk sineta ke hai gano amorong no tebi nang sa bonde khai kha amorong no sei khaje ko hapna agi sing like ani ben tong pro sing say no to drugs no te concert khai ka like 2010 ni ending go new year if amte heo khale ga sing agi utor geto amte hai kalai mata inka mar ni kaisa band botong na tabu agi ang tabu kri kha agi sing tijilang band ni tongmani rock metal band hor lai jong baksa sing tongmani mon logi sing band kaisa tongmani amte tabu ke to kri kha member ho jatno saigri mangkha baksa kaisa kha amte hi thamai kya mane pizza ge thangpai bai kha pizza ge thang tabu ke buthu ungli ata belai nang mane engke takung na jora rok bo komba kisa paithak bo khak ma thanglai sewana engke nini jemu chuk mani khana thokjak mane abono kaise lukroni bus kangre sabai khana redi mo ganar sapna ang sai sewana nashin tongono ro sab lai khamo sab lai khona abono ro sabai rasti ko nashin tongo ang le no Ani jaduyo ki fil faja sindin nakarmong nono ang le sanjawo nakar sindin ki fil faja sindin ani lang mawo belai khana to takhono belai ne hambai maya phurose ne Khorang go Koklam Panda ne bangai ne jora kare ne bagai phana sangno jora romani bagai belai ne nor ni pando rima boy one hambai maro
Angke interview na pro ane kokorok saya suka toke na karja de kokorok lai thinke na karja de because this is the first time saya rokai mano abagai hambai saya mana anjara tu ingin ni dia samura belas kena tahu zaka angkai awan angke nana sawa cini kokor ni koklam panda phai bhai ma tong zaka kasi sai kena regadi tini first experience khai ka interview na jomani so and excited bonangka like aram nangka ta so I'm hoping to see in future also tesha hai no hai ringza khep phai pirano na jai pirano ante hai ta totra rabi salia na ble mar samani salia ha belai na ham bain ke takuk no sang pai thak thang lai siwa na engka tini kokor ne engai koklam panda no poila ni sing pai thak zora am ta hai khlai ne loge roi nai wi tong mane bagai belai ne khana thotok rasa mung bu khana lai ka sine takuk malthar ni bishing tei boni je thaisa khlai wi rasa mane je na thok ni bishing tei khana thok ni bishing tei rasa jak bini thaisa kok khai rok no sak bai thang khana bui man kha ne abu ta hai khlai ne sine kokrang ne engai koklam panda wandi ro ni bagai am ta hai khlai ne sine tripura hasti ni rasa makrang am ta kaisa talent tong ma ro no ni bus kango chung to फाइवने हम ताई खलाने साइड तक नाइ ताहाइनो हाइते वैसा हम बाई माया फरफ्यूज जिने कोखराने इंगे कोगलाम पांदनो पुइलान सिमी पाइथाक हम ताई खलाने चोया खलाइ मकल फ्लिग या खलाइ वेसंगनो लोगे रुइ तंग माने बागै बेलाइ ना हम बाई कमले कमाया दीदी कमले कमाया Taliya cha bala cho